Kia tauterangi Māori, kia koutou, peace be with you all. Welcome back to the Church of the Immaculate Conception for this tuition video for the Holy Rosary prayers i te reo Māori in the Māori language. In this final video, we learn the final hymn Whakakorōriatia and the final prayer OMA ANA MΑΤΟU, the Sub Tuum Praesidium. We fly to your protection, O Holy Mother of God, despite not our petitions in our necessities, but deliver us from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Whakakorōriatia te Ariki e koutou e ngā tauiwi. Whakakorōriatia ia e koutou e ngā hunga katoa. Mō te mea kua whakakahangia tōnā atawhai a tātou. Ai mau ana te pono te ariki ake. Korōria ki te Matua me te Tamaiti, me te Wairua Tapu. Me te tīmatanga no kia pērā hoki āianei a kia pērā ke ake. Āinga tau mutunga kore. Āmene. E OMA ANA MΑΤΟU ki roto ki taupai e te Hata Mātua te Atua ua koe whakakino ki o mātou Inoinga. I o mātou ma te engari whakorangia mātou ake ngā mea mātuku katoa e te takakau I Whakakorōriatia I whakapaingia Āmene. Ki te ingoa te Matua o te Tamaiti o te Wairua Tapu. Āmene. E OMA ANA MΑΤΟU, one more time. E OMA ANA MATOU ki roto ki taupai e te Hata Mātua te Atua ua koe whakakino ki o mātou Inoinga. I o mātou ma te engari whakorangia mātou ake ngā mea mātuku katoa e te takakau I Whakakorōriatia. I whakapaingia Āmene ki te ingoa te Matua o te Tamaiti o te Wairua Tapu. Āmene.